Di basa tikyot dohonon nami magtuhamu permusik nami asa ba magodang mula-mulay. Asa siya jurin na mula-mula nung nga damang godang mula-mulay padu mematu godang soba asa marsobahami tua mataraja inatasori pada tunan liat na luluru na adong di bagasan lunggon ba magodang sobay. Mau lihat ma, asal patuluh lima, amang permusik nami, di semua godang liat, las pangiduat dihita, bonani hasuhutun, ala mulu manguli anak, pajayom me. Jadi pangiduat dihita, di nong manguli anak, dada bekat tungna, las dalat teme pajayhon ima nyon, dongat tubuton, nang songni dia hula-hula munaon. Bama godang liat, bama godang marmeme. Oke. Langsung lanjut sudah lanjut.
kami na poso, doon natulang na poso. Ba mamanggod ng sobay. Napato isulo-sulo ma. Tabere kuatu.
termasuk Mak Sonulota ikut masuk langsung. Dua menaik tio binai matu panuhatan, baik magodang si tio las badomu matu hasatan. Tolu halita pada horas. Baik kamu. Kalau roh nama raja di hula-hula nami, baik damang mamusi na hobar si. Tak tahu betul mak.